Pozdrav svima ljudi, znači gledati GTA San Andreas. I da krenemo. Kao što vidite, ovo sam ja. Idemo. U ovoj epizodi ćemo se malo zezati po gradu sa, pogodite, bajkanima bre. Sad uzmemo kola. Stvari nećemo ova odavde. Uzet ćemo neka sputa. I kao što znate, ja sam prešao ceo GTA San Andreas. A pogledajte koliko puta. 5 puta već ljudi. 5 puta sam već prešao. Beži bravo jedna. Evo da pamtiš. Ajmo. Pa ne znam šta, ajde da započnemo tuču. Ovdje 3 zvezdice. Šta ćete vi? Bom. Brate, ne! Ne. Pumba. Bazuka. Šta je? Izvinite što sam stavio ruku samo. Da bi ukucao šifru, pošto ja idem sa šifru. I broj. Zvezdica! Mislim da ću jedna upiti. O, Heliš! Uparaj bre! Uparaj u helikopter! Što ga ja slušio. Ne bre, ubiše me. Oj. Ništa. Aj malo da letimo. I radimo dosta šifri na neko. Samo malo to sam nešto da im pokažem. Ovdje gore imate pušku, vidite. Uvek ovdje se stvori na vrhu bolnice. Vidite. Ova puška nije. Ova ekstra puška, ekstra. Fotoaparat. Imam pa dobro. Ako neko zna kako se pali, pa dobro, neka mi napiše u komentarima, pošto ja nemam pojma.
Pa ja sam već imao... Čekaj. Samo da vidimo nešto. Gde mi da odem danas? Kao prvo... Hoću da ih pokažem neku nevjerovatnu. Ali nju moram posle da vratim u kuću. Idemo sa Rocket Grand Theft. Još malo postižemo. I odmah tamo idem kolima ili... Vidite, ona velika kuća je tu. Ispred ima nešto nevjerovatno. Kada ću? Samo malo. Ovaj klip će trajati 10 minuta da imate. Predite se da budete čarani. Da, vidite ovo. Ovo je brate, najbolje vozilo GTA San Andreas. Da ga provažam pa ću ga vratiti. Op. Najbolje vozilo. GTA San Andreas je najbolje. Ja još nisam uvežbao na ovo, na vozi. Ću malo pa... Gdje ćeš brate? Upravo kako puca. Šta je bilo, ja imam sirenu, Ole, idemo. Eto, vidjeli ste. Ako se sjećate jedne emisije kod OG-a, sjećaš mrtko. To je ta kuća. Od onoga gdje smo radili onu misiju, što smo ubijali one ljude. U ovoj kući, sjeća se. Mnogo vas je sigurno radilo ovu misiju. Ja sam već prešao 5 puta. Mnogo vas sigurno znate. Evo ovdje smo, ja mislim, bili prvog čovjeka. Ovdje jednoga. Vamo još neke, a sad neću to. To će biti u drugoj epizodi kad ću pokazati jedna moja dobra kola. Stvari, dosta dobri kola, čekaj da vidite. Ovdje imam dosta kuća. Isto. Ovdje imam dosta kuća, imam sve ovo ovdje otvoreno, a to vi ne možete ako niste prešli. Ovdje imam aerodrom, ovdje su mi avioni. Imam par aviona, 4-5. Ako znate, devojke srute, tu su vaše devojke. Ja već imam par. Ovdje možete da se vozite sa čamperima, brodovima. Ovdje mogu isto ove trke aviona. Vidite ovdje. Tu poligoni s avionima. I to je bilo to ljudi za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!